Dobar dan ljudi, dobrodošli u novi gameplay na kanalu Medi HD. U današnjem gameplayu igramo FIFA World, dakle po prvi put na kanalu ovu igricu snimam. Prije sam snimao, ja mislim, PES 15 što se tiče ovako sokera i futbala. Sada ću vam prvo pokazati svoj tim. Dakle, ovdje imamo u napadu Edin Dzeko i Jovetić. S lijeve strane El Shaarawy, Rafinha. S desne valjda John Milner i Vedad Ibišević. U odbrani je D. Korimila, Arbela, Pepe i Efenganga i na golu je Hart. Sada vidimo se na skvadu od našeg protivnika. Dakle, evo nas ovdje na skvadu od protivnika. Ja mislim da ovoga nećemo moći tako lako pobijediti jer ipak čovjek ima Haman pola Arsenala. Napadu Welbeck, u odbrani dobri igrači, uglavnom vidimo se na bijeloj tački kada je utakmica počne. I evo nas, lopta je za protivnika, ja sam bijeli, oni su crni. Dakle, dresovi će se razlikovati totalno. I odmah ubačaj sa strane za protivnički tim, ne znam kako se zove, Ars, vjerovatno je bio Arsenal ili nešto jer izgleda čovjek voli Arsenal. Opa, prolaz, dobro, Hart nam je dobro. Inače, vidjeli ste moj tim, predložite mi koga da stavljam u odbranu na desnu i lijevu stranu jer zaista ne znam, ali ovako da nije skup. Pošto najvjerovatnije bi trebao kupovati FIFA coinse kad bi našao nekog sponzora, nije bi isto bilo loše. Sada se vratimo u utakmicu. Jovetić. Ajmo, Jacksone majstre, bravo. 1-0, bravo. Za moj tim, Edin Dzeko, 12. minut, gol, 1-0. Izgleda da neće nam biti teško pobijediti ovoga protivnika. Ima dobre igrače, ali ne može on protiv nas. El Shaarawy je tu, Dzeko, Jovetić. U odbrani Pepe i Arbela, protiv njih samo može tank. Do današnjem gameplayu neće baš biti neće biti drven kao što sam do sada inače bio jer ipak futbal je, nema šanse da se ne možeš, da se ne nerviraš. A inače čuće se joystick najvjerovatnije, ali ja tu ne mogu ništa jer joystick je star, a i mikrofon nije neki kvalitet. Evo ga, lopta za Džeko. Džeko, ovdje je fantastično, da li će gore ubaciti Jovetiću? Jovetić šutira loptu, pokušao je to lobovati, međutim to je golman procijenio i lopta je za golmana. Rafinha. Rafinha kad sam doveo stvarno nisam se nadao da čovjek ovako može dobro igrati. Pada i naravno slobodan udarac. Ovdje ćemo ubaciti nekome. Šteta. Greška golmana. Dobro, evo ga, Džeko dolazi do lopte i gubi je naravno. Ipak, dosta je tu gužve bilo. Svi su igrači prešli ispred protivničkog gola. Protivnici su u napadu, međutim, ajmo, ne daj Kormila da prođe, ok. Sjajno oduzimanje, ovoga sam Kormil dobio u peku. Ne znam iskreno da kažem gdje igra, ali ima dobre ocjene, tako da sam ga stavio. Sad nisam neki komentator, ali bravo Hart, ali nadam se da neće biti toliko dosadno. Snimamo već 5 minuta, samo da vidimo koji je minut utakmice. Vodimo 1-0, protivnik je do sada imao 2 šanse, 42. minut, sad ćemo na poluvrijeme, El Shaarawy dolazi do lopte. Sjajan Talijan iz Milana. Razmišljam da još nekoga kupim iz Milana. Ajmo, ubaci majstore.
šteta, offside. Ali da bi to bilo logično, ne, faul je ipak. Ovaj me ovdje izgurao, u Džeko se baci, ajmo, Pepe. Ništa. Džeko ubacija ponovo, Pepe i ništa. 1-0 i dalje. Ove šanse mogu stajati pobjede. Kakva prečka, ljudi moji, kakva prečka. Problem je samo ovdje da je neko šut manji bilo bi vjerovatno gol. Problem je bio zato što je Džeko visok i čovjek se može ravnati s prečkom. Ja ću ići odmah na reset meč jer nemam koga jednostavno da izmijenim. Znači, ako sada nisam rekao, divizija sam 9. Nemam baš nešto pretjerano coinsa. Odnosno, nemam sad, ne znam nijako 40, trebao sam kupovati ugovore, onda kupio sam jedan pek. Falilo mi je igrača dole na klupi. Bio sam sve rasprodao. Evo, do lopte dolazi Ramsey, ko je taj? Džeko. Ajmo, ubačaj za Jovetića, kakav promašaj. Ovo je moglo odlučiti utakmicu, ali dobro. Ne trebamo se ljutiti. Malo se je tu Jovetić ovdje se je malo izgubio. Pred golom uzeo loptu, golman je ipak blizu. Hajde, ne dajte mi da prođem, stisnite ga. Pepe, oduzma loptu, sjajan Pepe, nije bio baš jeftin igrač ko 5000 coinsa, ali vrijedi svakog coinsa. Planiram kupiti sebi i Barba kad skupim pare, da ga stavim umjesto gore, imam jednog iz City-a, zaboravio sam ime, čini nešto na M, Milner ili tako nekako, evo ga, njega planiram da zamijenim. Hajde neko da uti. Trebalo sam ipak ubaciti na glavu, ali bojim se da bi promašili sve. Mislio sam sa ubacivanjem klasičnim, ali nije prošlo. Opet dolazi Bišević i odmah je i gubi. Arbela tu stišće Sosa ili kako mu je već ime. I korner za protivničku reprezentaciju, da vidimo da li će to znati iskoristiti. Skače Arbela, dobro je to. El Sharawi sada idu u brzu kontru. El Sharawi, gore stoji Jovetić ili je Džeko. Ipak greška je, trebao sam šutiti na gol, ali dobro, ovo bi me sad ovdje skakao da ne vodim 1-0, ali nije loše za sada. 82. minut, vjerovatno ćemo mi pobijediti, ali ima još vremena da se sve preokrene u protivničku korist, jer previše smo mi ovdje griješili. Tako, faul za Džeko. I žuti karton. Ja mislim da je ovo čak drugi žuti karton za protivnika. Ćao, Carlos. Ovako ići ćemo ubačaj 1. I pogrešan igrač. Pepe je previše otišao gore. Trebao je ostati u odbrani i dalje. Vjerovatno ste već vidjeli, uglavnom gledam da imam englesku ligu, odnosno City i razmišljao sam kupiti nekoga iz Manchester Uniteda, ali kupio sam Real Madrid, ipak Real Pepe i Arbela bili su jeftini, a za veznog sam našao jeftino Rafinju. Tako da, dobar tim za male pare. Ako neko želi da iskopira tim, slobodno je, jer stvarno predobar je tim. Pepe, ajde Džeko. A neće biti fora završiti sa jednim golom. Previše smo tu šansi imali, ali ako završimo sa jednim golom, ipak ne završimo.
Utakmica je završena 1-0 za moj tim, odnosno Medi 892, kako se inače ovdje zovem. Posjed je bio na njegovoj strani, šuteva 7 mi imamo, on je imao samo 4, shoot off target 6, on je imao 2. Dakle, mi smo dosta bili bolji, da vidimo koliko smo coinsa dobili, nismo ovu liniju prešli. Nažalost, 403 coinsa, quite happy. Hvala vam što ste pogledali ovu epizodu, ako želite još lajkujte, ne zaboravite subscribe i vidimo se u sljedećem klipu. Ćao!